Zašto nas ubije ovaj virus? Zato što je nevidljiv. Recimo da nas opali meteor, mi njega vidimo, on bi opalio na jednom mjestu na planeti, da se aktivira vulkan isto, nuklearna katastrofa isto, tsunami isto. Znači, ove stvari koje vidimo, one su lokalizirane na jednom mjestu, na planeti. Ali virus ne vidimo, to je najveći sukus ove kataklizme. Mi virus ne vidimo. Zašto ga ne vidimo? Zato što mi 5% stvari u ovom svemiru vidimo. Ostalih 95%, 70% je nekakva tamna energija, ona uzrokuje širenje svemira, to nema niko veze s mozgom o čemu se tu radi. I 25% je tamna materija, ona uzrokuje gravitaciju i tako dalje, dobro, nije bitno. Uglavnom, mi vidimo samo 5% onoga što nas okružuje. Oko nas se nalaze nekakva polja energetska, ovo nema veze s ovim zračenjima, 5G mreža, podzemne vode i to se obratite tamo Pernaru pa se s njim natežite oko tih debilizama. Znači, to su više u biti to su energetska polja koja kad vibriraju, ona proizvode određene čestice. Od tih čestica to su elektroni, atomi, da. Znači, mi ne razumijemo mikrosvijet. Makrosvijet donekle i razumijemo, ali ne razumijemo mikrosvijet. Mikrosvijet ne razumijemo, to je problem. Mi mikrosvijet veze s mozgom nemamo. Evo, prije ovi grčki filozofi su prije misli, u biti dobro su misli, da se mikrosvijet sastoji nekakvih atoma, točkica, čak i Ruđer Bošković, on isto bio na tom tragu, ali dobro, on nije baš nešto bio prihvaćen, ko zna što on objavljivo. Ali dobro, ja mislim da je on bio na nekom tragu. I na kraju je Einstein objasnio da čestica koja putuje brzinom svjetlosti gubi vrijeme. Znači, ako putujete brzinom svjetlosti, gubite vrijeme. Zamislite to. Znači, vi se sad uputite, mene je to kod dijete vas da prije interesiralo, ako se ja uputim u svemirskom brodu u jednom smjeru, hoću li ja doći do kraja svemira? I ako dođem do kraja, što je iza toga kraja? Ako ne dođem do kraja, onda se valjda gibam beskonačno. I koji je odgovor toga? Odgovor je toga ako moj taj svemirski brod putuje brzinom svjetlosti. Ja neću nikad doći do kraja. Zašto? Zato što jednostavno kad se gibam tom brzinom nema više vremena. Znači ja se gibam beskonačno. Beskonačno. Ako se gibam konačno, znači ispod te brzine dođem do kraja. To kad sam shvatio, mjesec dana nisam bio normalan. Mjesec dana me uopće nije interesirao ovaj svijet uopće. Znači, vi se gibate
nekom, 300 km u sekundi se gibate i dođete do kraja. Ali ako se gibate 300.000 km u sekundi, nema kraja. Mislite kako je priroda zajebana. I onda mi nešto pričamo o nekakvim virusima, nešto. To nema veze s mozgom. Nema veze s mozgom. Mi mikrosvijet nikad shvatiti nećemo. Možemo tamo to cjepivo nekako, nešto to možemo proizvesti, ali onda će doći opet ovi antivakseri, ovi genijalci, onda će reći da ova cjepiva protiv tog virusa, koronavirusa, oni uzrokuje autizam, jel? Onda ljudski intelekt ne može shvatiti prirodu, a još ga koči ovaj ljudski debilizam. Znači, postoje geniji koji koče ove prave genije. Ne mogu više. Idem gledat neki film. Hvala.